Sabayumbe. Air Force Sabayumbe. None nababyinnyi. Twebwe dufite abayumbe n'ababyinnyi. Twe tuba muri kariyeri y'abayumbe y'abahutumizi. None bari abatipe bose ba muri Air Force n'ababyinnyi Sabayumbe. Bavuye. Kadono umuyumbe. Ndabizi. We. Uba kuke gitabo. Ahubwo uzamumbarize sinanditse muco muwiwe. Wanditswe mu cyayi kandi utanditswe mu kikanisa. Iki kanisa tubana mu ikanisa nawe. Ta kanisa tubanamwo nawe. Ese abayumbe bagira igitabo? Bagira urubuga. Tibagira igitabo. Urubamo? Ndubamo. Yarubamo? Ntagwabamo. Kandi yavuze ngo ntiwanditswe no mu gitabo cy'abayumbe n'ubwo rubuga rero ni ngaco gitabo cyawe. Yewe tunabana no mu karere. Abakasarani nkaba umoja. Aya masaha nkubwiye Patrick azacuranga neza cyane. Yego. Undi muntu uzumfasha. Nabandi bahungu batatu. Yego. Umwe bamwita Sabune w'i Burundi. Uwundi bamwita Daudi Wanakivai. Yego. Uwundi bamwita Moses nawe atuye Burundi. Kandi mvuze kubijanye ngani gisirimu. Yego. Ibindi nuzubimbaza navyo ndabivuga ariko kuri ubu Patrick ikintu kijanye n'igisirimba mu gitaramo. Simvuze ngo wenda ijana azacuranga azamfasha kuko azakora ku bintu byose. Yego. Abo bahungu nabo bane baho umugisha aho bari. Kintu cyambere. Yego. Tibafite kundusha piano. Sasa number 1. Number 2 fite number 2 number 2. Umaze kuryubaka mimi. Nibisanzwe ariko nako mwogashira ntakiba. Nukuvuga ngo ubundi arabacuranza bamwe bagomba gucuranga muri nibature. Kabandi bo gucuranga mu mibyizi. Kabandi bo gucomokana. Ningura ho muri nibature. Izo nizo zose Imana yo yosha mubaye. Yara Beani tuzuma mikoro. Beani tuzuma mikoro. Biri live uzagenda ukurikirane neza uvuge ngo hari wamuhaye mikoro. Beanta uzuma mikoro ahubwo ningo kwitokeza. Ndashobora gusirimba wenda tuvuge nyine bazabiterera hasi. None se juste taruka uhagaze hano hasi. Habagega kubimpanuka. Nose ndabeje. Bishatse kuvuga ngo utegerezwa kwigirayo. Hara ni mu rusengero naho ngaba impanuka. Tuzubona ko mu gitaramo tuba tunezerewe. Nyuma ubwo bikaza kumera nabi twageze mu rugoga. Bitewe n'ibivyuma by'abanyamutukura b'abazungu. Hari ijambo wakoresheje ndetse ryagarutswe n'abantu benshi ndetse n'umushumba Aaron Ruhimbya yarigarutseho. Aravuga ati ibi bintu kuko biteye ubwoba aho wavuga gutubwira umugabo ati musaza gabanya isukari. Beya ndamwemera ariko bitewe n'ukuntu akantu wari umubesheyeho be gutukana ninde yatutse ndakubwira amagambo abiri nihereyeho. Beya dufite ikibazo gikomeye. Uretse tuzi ko rero undi yagiye kuri media ngo agira ngo izihe ndangagaciro. None uko ntandutse wenda yarashingiye kuri yo sukari ubwiye abasaza ngo bagabanye. First of all, I thank my baby wife. I know she's online. Follow me. Yes. Of course, she's niwe first supporter wanje. Kabisa, David ari online. Mukanya buja nasote jari yaramba magaingo se ko kitamuha link. Pitanyi muharambwira ngo ewa. Bwana siwe urugo ni ikintu gikomeye cyane. Gikomeye kabisa. Sorire umuntu azabigendera nyine. Uzawumva hari utudayimoni iyo wamaze gushaka. So tugenda tuvaho. Tuzi dukanda twonyine tuza tugenda duhunga.